pas besoin de Billy encore. Pas besoin de Billy encore parce que j'ai mon café de Billy. Sans l'argent. Misè nou pase, nou te kon bwe ale, nou te kon bwe ansam, nou te dim chéri, pa ganyen ka separe nou. Mais belle-mère, vous comprenez? Comprenons, oui. Billy s'est monté sous le sol. Va voir l'autre dessus. Comprenons, oui. On comprend nous à manger l'argent. Non, moi j'ai pas jour non. Ouais, c'est vous comme là, ouais. Ça t'est passé à me dire Ou pas qu'on aime déjà, ou pas qu'on jamais découvre qui est mieux toujours. On voulait coller sur moi. Non. Après, si on peut qu'on jamais comprendre toujours, ça veut dire que trop de travail, pas vrai? Pas de problème. Après, ce problème, va. Songez me dire, une semaine ba nous. Après, pas de problème. Des fois quand moi pas jouer à jeune fille, non moi-même. Pas de problème. Et puis ou gen deux fois pour chercher Vanessa pour moi. Après, mais tout comme pas non pas Wap quoi. bam. Ensemble nous te oui. Ça va. Ensemble nous te wap bam. Kok moi wap bam Vanessa. ¿Dónde está ella? Tanto tiempo sentada ahí esperando a ella. Nunca llega. ¿Y quién? Ay, Adivina. Rosa, yo ya siente la mano, ¿eh? Rosa. ¿Cómo está? Mira. Yo te extrañé, mira. Mira, está linda, ¿eh? Me lo puse de rojo, no me gustó. Cámbiate. Y me lo ¿Dónde que corté. tú estabas esperando mucho tiempo? ¿Eh? Tuve que salir a hacer unas cuantas diligencias en unas empresas, ¿tú sabes? Yo me pongo asustado, ¿eh? No, tuve que ir a la capital. Yo pensaba como si fuese como si otro hombre te agarra. ¿Estás celosa? Claro, pero ya no tiene una brilla, así como con casi se me causó. Ay, que debo de manejar mis negocios. Te extrañando. 3 días fuera de aquí, ni siquiera te avisé que me iba. Yo también. Ya, compré un taxi que me trae para acá porque ya mi carro tiene problemas. Yo vine de ayer, entonces ya no sé. Ahorita paso a buscar. ¿Y qué hiciste con lo que te mandé? El dinero que te envié. De eso, dinero. Ni tiempo me da para irme para allá. Yo tengo un amigo, mucho tiempo, muchísimo tiempo, no quiere ir. Y ni siquiera, oh, sí, 3 días y ni siquiera un abrazo ni un beso me da. Y que me extrañó. Oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Yo vine aquí, cogiendo no tiene aire aquí. Yo estoy solo pensando en la casa. vamos a caminar a tu casa. Que aquí. Vamos. Is this how you Fin par là-bas, oui, belle madame. Pas fait bouche moi l'homme, non? Ça nous sommes pour goler, mais c'est. On t'aime pour pas pour nous faire ça. Mais ma pote là, mais c'est pas. C'est pour pas que je fasse ça là. Comment on va la passer là? Jésus, problème. Apa ça, comment il comme ça là? Américain, dans moment là. Comment il n'a jamais quitté ça là, là? Kisnel Valse, pa dekouraje nan la vi nan. Kel pot mouman sak rive ou sak pase, se sipote. Chante, pou tout mize nou pase, nou te kon bwe ale, nou te kon bwe ansam, nou te kon abye menen, nou te dim chéri, pa ganyen ka
ka separe nous. Ou te di, bébé, que nous même nous c'est un seul. Ou te kon la prend plaisir. Sous place, nan plage. Public en pas garder. Côté conduit, garder des pigeons. Ou te di mon pas intéressé à la zone. Moi d'ouvrir, ou te di c'est l'amour, c'est tendresse, c'est caresse. Mais pour qui ça? Ça, laisse pas c'est là. Ou tromper avec l'argent. Aujourd'hui, oh, ou c'est yon femme, nan vie. Qui me senti avec c'est yon seule femme qui n'a vie. Après ou même, pas encore. Et c'est bon Dieu qui te mette nous ensemble pour nous caver à l'heure. Oh, chérie, gardez misère, misère. Oh, chérie, gardez misère, gardez misère. Yeah, moi dans la rue, pour pas plaisir. Dime. Quítate eso, no me gusta verte con eso. Tú eres atractivo como tú. Pourquoi mon gars? Excusez-moi, haïtien? Dominicain? Dominicain? Étant donné nous haïtiens, je ne vais pas parler. Moi, j'ai une femme là, d'Haïti. Voyons là, hein? Entendez? Pour nous, aller à l'argent pour acheter dans la boue, mettre une dans une mine, pour nous aller pour gagner un caille. Pour nous aller à perdre, il m'a foutu aller dans une mine, là, pour nous comment ça ici, on est ou pas qu'on nous les billes pour et tout? Ça m'appelle la quoi? Aïe! Oh! Jonas! C'est pas ton Billy! Monsieur! Merci Seigneur pour le famille. Mais la quoi? Mon père, hein? Alors, Don Billy. Nous connaissons comme nous à gagner. Il va venir faire bagarre pour faire immigration pour là. Non, sorti là. Ça aussi, anciens amis. Ok, amigo ancien. Yo, avec lui. Ancien. Ok, yo me voy a casar con eso. Madame, moi, madame. Ah, lui dit casa, me connaît l'espagnol, il dit casa, c'est quoi? Non, pas ça, le dit. Billy, nous comptons voir où là, comme nous. Eh, tout, Dominicana. Allez, pour nous. Billy, mais si Billy me content, oh, c'est yo qu'on fait, oh, Mais la joie? monsieur, tout, Dominicain. Eh, Billy, papa, où on a la fête? Mais la joie de plus temps pour nous fouetter. Mais non, Billy, c'est pas vrai, comme pas le vérité. Mais comment on va faire, madame? Depuis la vie tombée, toute fois où je sentirai avec Billy. Et attendez, non. Comme on dit, on a là, pas vrai? Même si on a la voie, les stations là, nous sommes comme dans la débat l'argent pour l'acheter. Voilà pour moi, pour nous, la voiture pour gagner. Billy, comme ça, nous allons avec Mini quand nous, pas pour la pluie pas tomber, ma prédication. Pour nous quitter. Ah, Billy, vérité, parler. A ver, tienes que decirme qué dices. Te está diciendo que tuve una muelita. Él dice como yo tengo buen gusto. Porque ya tengo una muelita. Yo le dice gracias. Tú sabes cómo está, como yo te digo, como yo no hablo español, tú sabes pocas cosas. Como tú contigo yo aprendemos y yo te voy a enseñar a hablar criollo. Y te tengo que decir algo. Pasado mañana te tengo una sorpresa. Y espero que me esperes donde siempre para podértela llevar. Te voy a pasar a recoger. Pero ve acá, ¿y dónde está el seguridad? En la seguridad yo te lo voy a traer pasado mañana también. Con el regalo que te tengo. Porque yo lo llamo ahorita, yo le dije, mira, ¿dónde yo estoy? Tiene que venir. Porque yo estaba yo bien en el parqueo. Es que Él acuérdate tiene que ir que atrás de mí. tiene que hablar Porque en esta hora tiene que llegar. Entonces me dice, yo vine ahora. Como 2 minutos tiene que llegar porque ya tú sabes. Déjame llamarlo.
decirle que yo llegue, porque él tiene que saber que yo llegué primero antes de venir a hacer este servicio. Bueno. Sí, sí, corazón, ya yo llegué, yo estoy aquí, en Bonao. Sí, en el parque. Yo estoy con él. Ok, te espero aquí. ¿Sabes que desde hoy comienzas a hacerle servicio a él? Estás cerca. Ok, 3 minutos. ¿Bien? Claro, claro, sí. Aquí te espero. Ok. Corazón. No me tengo que ir, pero voy a esperar que venga, porque tú sabes que yo tengo más compromiso. Bueno, ya voy a estar llegando, ya pasaron Todavía 3 no. minutos. Mi jefa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ahí tranquilo. Bueno, yo tú conoces, de ahora en adelante. Ok. Necesito que me lo cuides en todo momento, ¿sabes? No, tú sabes que ese es mi trabajo. Cuidar, tú sabes. Exactamente, ese es tu trabajo. Ah, pues tú sabes que era la vaina, no sé, eso me parece atrás, tú sabes cómo está. Ok. Corazón, yo te tengo un regalo para que tú también te cuides. Trato de que no te vean las policías con eso. Ay, toma, guarda eso. Bien. ¿Te gusta? Bueno, pues yo me voy a... Entonces, ¿cómo? Hablamos entonces. Yo te llamo cuando... pasado mañana, porque yo tengo que salir de viaje nuevamente. Ya sabes, corazón. Ok, mi jefa. Bueno. Yo vou fazer a roupinha, viu, irmão? Yo, vai ser que a pena de lavar. Posso mostrar que principalmente no abuso? Uau! Pinete, mano. Oh, sácase. Oh, ¿dónde sale mal un poco? Sácase. ¿Quién es esa mujer? Mátalo, ey. Suéltalo. Suéltalo. Mátalo, jefa. ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer, Billy? Nego que sabe, ele está na Bíblia. ¿Quién es? Um ¿Quién es? tipo atrás, ven. Esa mujer siempre buscando trabajo. Billy, brilha, Billy. ¿Por qué conoces a esa mujer? Mira. Yo no conozco a esa mujer. Sí, ¿por qué te abrazó si no la conoces? Problema de mí, ¿Por qué te abrazó? como ella vivía antes de la casa, al lado de la casa mía. Pas découragé dans la vie, pas découragé. Pour ces plus belles fleurs du monde, qui moi toujours à protéger. Pour ces plus belles fleurs qui gagnent, la rose soit toujours plein avec l'eau l'amour. Pour chaque matin pour me lever mouser, pour me nettoyer, pour me protéger. Mais quand il y a géri, walé, qui ça me fait? Oh, sans gérer. Mwen bagavi, oh.